babakinnyi bose babaye flop bose araba ejo na bundi nahoze nkubwira ati ubu Rayon Sport igiye kuza igure amaflop ibyo aperi yataye ibyo za Kiyovu zataye ibyo za polisi zataye ubwo ibyo ngibyo byose turagushuje wamaze gukora subscribe kuri Soka 21 ndetse n'abatarayikora akanya nakangaka ugakora subscribe ukazajya uhora ubona ibiganiro byacu ugakora like ugakanda like ndetse ugakora comment ndetse ukanasharinga kugira ngo bigere no ku bandi. Aha ngiye ndi TK ndi kumwe na mugenzi wanjye Landry Mandez nagushuhuje ndagusuhuje TK kwihuse rero uyu munsi icyo tugufitiye niki uyu munsi mu ikipe ya Rayon Sport haravugwa amakuru meza cyane ku bakunzi bayo abakunzi bayo bari banategereje cyane kuko iyi kipe wabonaga isa nkaho nta murongo ifite ariko yahereye hejuru ubu yazanye coach Mandez MASUDI komando yahageze yahageze cyane gose mu mugwi wa Rayon Sport nkuko Rayon Sport ari maze iminsi idafise umukoca kubona MASUDI agarutse mu mugwi wa Rayon Sport biratanga ikizero tike ni ikizere cyiza cyane ku bakunzi ba Rayon Sport ni ikizere kinini cyane kuko abakunzi ba Rayon Sport basagaho nkaho bari mu gihirahiro bataza ahantu ibintu bigana ariko hashimirwa gacinya Deni hashimirwa bwana Muvunyi abakire ba Rayon Sport ahangaha rero batangiye kwereka aba Rayon ko Rayon Sport bari ku mutima koko nkuko bahora babyivugira na cyane tiki tugiye kuraba abahoze batwara umugwi wa Rayon Sport ntibigeze baje inyuma y'umugwi wa Rayon Sport bagumye bayishigikira aho bari hose n'inzego nshaka bagerageza uburyo bwose bwo kugerageza kuzishigikira nk'ukubona rero MASUDI Juma bari mu bantu babigizemo uruhara kugira shike mu mugwi wa Rayon Sport. MASUDI Juma bivugwa ko MASUDI Juma kuba yaje akanamera kuza muri Rayon Sport urumva ubu ngubu yaba umukinnyi yaba umutoza ubu umuntu wese uvuganye na Rayon Sport arasa nkaho yitaje kuko aka kanya uko bavuga ko Rayon Sport nta mafaranga yaba ifite nta kizere cy'amafaranga nubwo ifite ahantu yakura henshi. Rayon Sport ni ikipe yakura mu bafana, Rayon Sport ni ikipe ibona abatera nkunga isaha n'isaha. Rero kuba MASUDI we ubwe wenyine yavuze ati ngewe ndaje ibibazo bya Rayon Sport nayibayemo ndabizi neza ko hari igihe idahemba, ndabizi neza ko hari igihe ikibazo habamo ibibazo byinshi cyane. MASUDI ayijemo bavugwa ko ayijemo kubera abantu bo muri Rayon Sport babanye nawe neza harimo bwana Gacinya Deni ndetse abafana ba Rayon Sport nahoze mbona haba ku mbuga nkoranyambaga nabo twaganiriye bakomeje bamushima cyane bavuga ati uyu mu president wacu wahoze ari president wa Rayon urabyibuka cyane gostike ati adukoreye umuti hashimwa kandi muvunyi icyo ashimirwa nuko niwe muntu wafashe MASUDI amurinda ibyo nakwita barusahurira mu nduru na cyane nkuko amakuru twari dufise gose kubona Muvunyi agerageza uburyo bwose bwo kuzana MASUDI Juma akagerageza nkuko iwacu tubivuga kumunyegeza kubera kumunyegeza kwiwe kuko MASUDI Juma yashitse i Kigali atari Rayon Sport yonyene bariko baravugana TK urumva yashitse i Kigali yaravuye hanze yaravuye mu kindi gihugu byabaye ngombwa ko ajya mu kato nk'abandi bose bavuye hanze ariko amakuru yarahari yacicikanaga nuko MASUDI hari nandi makipe yamwifuzaga menshi yacikikanagaho rero nibwo Muvunyi ubwe yamwifatiye ajya kumucumbukira muri hoteli abariho akorera iyo ako kato. Bivugwa ko naho kuri hoteli hagaragaye amamodoka menshi cyane y'abantu bashakaga kuvugana na MASUDI ku ruhande kubona hari amamodoka menshi acana ko icambere turabe Muvunyi ikintu yamariye umugwi wa Rayon Sport TK umugwi wa Rayon Sport Muvunyi n'umuntu twovuga ko icambere twibukanye ko ari umuntu yagize imbaraga zo kuzana
Masudi Juma muri 2015 2016 nihenze tugenda turabe muvunyi igikorwa nk'iki yakoreye aba Rayon Sport kandi ari n'umureyo urabona ko naho bavuga ko amashamba yashushe urabona ko we yagumye mu mugwi iruhande y'umugwi hari abareyo baba bavuga ati Rayon Sport iri mu maraso abo bagabo bagaragaje koko bafitiye urukundo ikipe kuko iyo bitababo cyangwa iyo bitaza kugenda uko babigenje nanone iba yabaye indi nkuru ubu iba yabaye gapapu nk'iyo bavuga ko ejo Rayon Sport yakorewe kuri ya mwana waruvuye ku Gisenyi ahubwo rero harashimirwa Rayon Sport abo bayobozi babiri haba Deni haba ndetse na Muvunyi bakaba bari gushimirwa cyane n'abafana ba Rayon Sport si cyo Tariki turaje ishinga ni ku mutoza nyirubwite umutoza MASUDI Juma uyu mutoza wanditse amateka muri Rayon Sport yaraje aje muri Rayon Sport ahita akubita igikombe cya championnat akubita n'igikombe cy'amahoro double kuza izajya MASUDI Juma muri Rayon Sport tumenye yuko MASUDI Juma cambera amenyereye umugwi wa Rayon Sport ico tumvikane ko TK ugenda urabe nkukuza kandi kwiwe urabona ko Rayon Sport mwimisi yarifise ibibazo abantu benshi babona cyane bavuga ko atamafaranga ariho ariko amatwa dusumira nuko twumvise ko umutera nkunga yoba yarekuye kashe kurekura kashe nako niko kwiyegereza MASUDI Juma ikiza cya Rayon Sport ahangaha twavuga ko yakinnye ikarita neza kuko MASUDI Juma n'umutoza utagomba abakinnyi bibihanganje naca iyo karita yo ndayimuzi ko gose MASUDI Juma n'umuntu azi kwirabira abana bakiri batoyi kandi akabazamura ukamenya ati uyu ni naka tugene turabe babona ko umenga n'umushinga nahe ariko yagerageje uburyo bwose ku bwa MASUDI arico azi gufata body y'ikipe yariyo yose akabacira hamwe ugushira rero hamwe rwose nico gituma ubona ko izi saha turiko turavugana ko Rayon Sport igomba kumwikorako no mu bibazo bari barimwo TK none TK kubona MASUDI izi saha ari muri Rayon Sport nuko afitaniye ibikorwa byiza n'abarongozi bo mu wa Rayon Sport harimo abantu bagiranye ibihe byiza na MASUDI yenda hakaba hari genda nabo batagiranye ibihe byiza ari nacyo gituma yenda ashobora no kuba yarasezeye ikipe ariko MASUDI ni umuntu icyambere w'inyangamugayo ni umuntu uvugisha ukuri ni umuntu w'umusportif wumva ko ibintu bishoboka ibibazo bya Rayon Sport ibamo ababizi arabizi cyane gose arabizi ni wa muntu kandi ufata abakinnyi akabategura mu mutwe ni wa muntu abakinnyi niba batahembwe niwe uzagenda akabaganiriza ni wa muntu udashaka kugumura rero nicyo cyiza Rayon Sport navuga ati ikoze deal nziza cyane ku myaka 2 rero MASUDI akabashyizeho amasezerano y'imyaka 2 atoza iyo kipe ya Rayon Sport ubwo hakaba hasigaye uzashaka abamwungiriza hakaba rero hasigaye noneho no gushaka abakinnyi nyirizina abakinnyi baba abazabanza mu kibuga abazabasimbura dore ko ubwo rero iyo squad yose bakayihereza MASUDI akaba ari we uyibyimba na cyane turamukeje gose MASUDI nibaze ko MASUDI mwimisi atarafisime umugwi abarizwamo yarari Burundi ntabwo nzi niba i Burundi yarafite ikipe yatoza i Burundi ntabwo yarafise ikipe atoza amahirwe masa kuri MASUDI Juma mu mugwi wa Rayon Sport rero bonne chance MASUDI n'abareyo bose rero ubu ngubu urugamba rukaba rutangiye niba Rayon Sport ikubwira ati coach yahageze niba ikubwira ati maze gusinyisha Muhire Keve nk'umukaseri nibikubwira ati Sarupongo ari mu nzira nibikubwira ati Emery Bayisengaraje nibikubwira ati na Nova Bayama ariko yari yaramwirukanye umenya iyo flop na azongera akayizamura MASUDI nkuko tumuzi abakinyi bose baba barabaye flop MASUDI akunda kubazamura Nova Bayama muri iminsi yakinaga cyane yakinaga neza niwe wafashije ikipe ya Rutsiro urabizi Rutsiro yanatsinze Rayon Sport yarayitsinze
rero uyu mukinnyi Nova Bayama yarigaragaje cyane, akaba yenda ariyo mpamvu Rayon Sport yongeye kumushaka, ukongeraho abo bita ba Rashidi ya ukongeraho bita ba Rashidi, ukongeraho n'abandi bakinnyi basanzwe bakina ubu ngubu. Ikiza ubwo ari Masudi wa undi wumvaga wese bakubwira ngo basoteri bariya wumvaga ngo ni bande bose badakina cyangwa banenga imikinire yabo, ubu ngubu ahangaho ugiye kureba Masudi agiye kubakuba. Umwitozo we ni number 1 ku mwitozo wa Masudi Juma, buri wese urabona yabaye umuhanga. Ico ndi cyo kuri Masudi Juma, ico mbere cyo mu myitozo yiwe arakunda condition physique. Ugenda urabe ikipe yose abarimo ni ikipe usanga benshi bari bafise condition physique. Tugenda turabe Masudi, kandi ikindi TK no kwibutsa nuko abareyo bagiye kuruhuka. Utigituma agiye kuruhuka, ndazi Masudi kuri diri ya transfer ni mwiza cyane gose. Ugenda urabaho imigwi bari bamaze iminsi babatera kapapu, ugenda urababatera kapapu abakinyi batari bake mu isezo TK. Tugiye turabe ba muhajiri bose. Iyo Masudi ari hajya antugiye ko muhajiri ari kumujana TK. Wavuga se ko hari abakinyi b'abashinga ntahe yabazamukanye ya na cyane amatwa dusumira. Hariho abantu benshi nkuko Masudi abagerageza kugira kwinjira mu mugwi wari wose runaka, agomba kuzana umushinga nategerezwa kumushiramwo byanka bikunda kandi akinjira. Iyo yinjiye rero Masudi nawe hage burya Masudi waruzi ko mu gusinyira equipe amanza kuraba ko harimwo amaraso y'umushinga ntahe. Ariko hari umushinga ntahe uri muri Rayon Sport. Igisatu ko turavugana, hariho wari witwa Arsene ubumugaba, ariko ubu nibuka bamutije muri Bugesera, ariko aramukorokana to. Oya nta mushinga ntawe uhari, urabizi ubundi yaje asanga mu bapiro, yaje asanga mu basashi Shasir kuki bari hose yaje avuga ati bariya iyo mbabwiye mu kirimi cy'iwacu barabyumva. Ariko TK hari amakuru yimbitse utaruzi neza cyane gose. Masudi yasinyiye umunsi, ariko Masudi ashobora kumanukana uhejeje kuvuga Nahimana Shasiri. Izisatu ko turavugana ari mu gihugu cy'u Burundi, izisatu ko turavugana ayiruka kugurwa n'umugwi wa Bumamuru, ariko muri recruitment yiwe harimwo havuga ati umugwi wose uzoza kundondera bagomba kubasubiza ibyanyu hamana ibandaniriza. Shasire nawe aracyarimwo Shasire, kandi nta ibyo yakoze aheruka gukora i Burundi benshi barabishima, kandi arazi ko Shasire yigeze gukundwa mu mugwi wa Rayon Sport Masudi akiwurimo. Ya reka izo nkuru tuyiharuye ku nkuru yacu y'ubutaha, kuko bivugwa ko hari abakinnyi babiri Rayon Sport ishaka gukura mu gihugu cy'u Burundi. Reka rero iyo nkuru Soka 21 iracyabitohoza, ahubwo reka tukivuga mu Burundi. Ikipe y'u Burundi y'abatarangije imyaka 23 yageze muri Sekafa Rwanda. Ya ekipe y'u Burundi ya Mwedo 23 izisatu ko turavugana TK iri mu gihugu ca Ethiopia, niho bagiye gukina Sekafa y'abatarinze imyaka 23. TK ico no kubwira coco Burundi bwamanukanye abakinyi bakomeye bakiri batoyi. Haramwe abakinyi benshi bava ku mugabane w'Iburayi, benshi gose. Hari abava za Swede, hari abava za Hollande, hari abava za Etazini. Urumva ko umugwi naserukira gihugu w'u Burundi ugiye wiyubatse gose cyane. Twebwe wacu mu Rwanda, hano mu Rwanda baravuze ati no ntaho mugiye, hari ibibazo bya corona. Ariko se kubera iki mu Rwanda ibindi bihugu byoba byitavye byo ntibyo babitinya corona? Byabaye nyine urujijo ku bantu, cyane ko waribazaga ati se ni ukubera mu Rwanda niho ni ukubera ko mu Rwanda bafite corona bashobora kuyijyana ahandi, kuko uyu urebye niba baravugaga ati mu Rwanda ni ikibazo ko mu Rwanda hari andi marushanwa ariko habera. Ahubwo ico nico nashaka TK, hari ibintu tutashobora kwemeranya izisatu ko turavugana TK. Ugomba kumbwira ababitangaje sishobora kumvikana nabo, kandi sishobora kwemeranya nabo. Wombwira ko umugwi ushoboye kuwuhagaritsa ukavuga ko ku kibazo cya ego turazi ko covid ihari,
turabizi cyane gose none idisa tuko turavugana ko nzi hari irishwana ririko ribera mu gihugu cy'u Rwanda ca basket mu bigeme aho wombwira ko naho nyene corona tobiriho canke umugwi isohoka gihugu cy'u Rwanda nta mwikoro wa office ariko ntabwo sinzi ko wavuga ko ikibazo cyabaye amikoro nta mikoro kuko ntushobora kumbwira ko basket iri kirakino hamumbwire ko icambere ntibariko bakinira mu Rwanda bagiye gukina mu kindi gihugu ariko nta mikoro mu Rwanda uzabura ikindi ariko amafaranga yo gufasha umurwi cyangwa ikipe nationale ntabwo abura ntashobora kubura kuko byonyine nyakubahwa perezida wa repubulika we atanga indege izajyana abakinnyi none se muri East Africa Community indege bonyine ni private jet igenda ibagezayo ariko East Africa Community ko ari mwe musifyene kandi ndakubwira ati ari ikibazo cy'umutahe cyangwa amafaranga ntabwo sinzi ko cyaba ari cyo kibazo kuko niyo mpamvu nakubwiye nti yenda nicyo kibazo Bwana Olivier perezida mushya wa Ferwafa azahura nacyo umunsi yenda habaye inama n'abanyamakuru niwe uzabisobanura uko byagenze kugira ngo ikipe y'abaterengeje imyaka 23 ntige muri Sekafa izabera muri Ethiopia ese baketse ko bashaka no yenda ko banaketse koko muri Ethiopia hashaka kuba hari covid ariko numva nacyo ikitaba igisobanuro kuko ntabwo ari bo bonyine bazajyayo kandi abantu bari muri camp akenshi baba bapimwe na cyane rero umugwi isohoka gihugu TK disatu ko turavugana u Burundi uri muri Ethiopia ukaba uhurikiye mu mugwi B ukaba uri kumwe muri Puri B na Ethiopia nyene yakiri izo nkino ukaba uri kumwe na Eritrea urabona ko umugwi isohoka gihugu u Burundi ushobora kuba uri kurawuha amahirwe urumva iyo wumvise Eritrea ubwo nyine itaha ariko azazamukamo ebyiri ariko TK tugenda turabizi satu ko turavugana hariho imigwi myinshi karekera bavuga ati iyo muhuye uzi ko ari ibitsindo 5-6 reka nkubwize kuri TK uyu munsi uzajya muri pure ya Ethiopia na ya Eritrea umunsi uzajya muri pure ya Somalia umunsi uzajya muri pure ya Djibouti ariko aho ngaho ujye umenya ko ari ugusarura amanota oye ibintu byarahindutse kuri za Djibouti uzi okay reka ndakwereke ejo bundi umugwi isohoka gihugu u Burundi ufiswe na Olivier Niyonge ko batazara mutombora bagiye muri Sekafa uzi ko Djibouti yadutsinze uzi ko Somalia yadutsinze umenye ko Djibouti yanatsinze n'u Rwanda yes match amikali Djibouti ubu barahagurutse bafise abakinyi erega ubu Djibouti ifise system yo gutoragura abana babo bakina ku mugabane w'Iburayi none barota abarundi oya abarundi bobo izisaba bamanukanye inkote bamanukanye abana liste wayibonye wabufite liste ndayifise ni y'abakinyi 23 ariko tugomba kuyibatangariza ejo nibashika mu myitozo kuko batitse umunsi mu gihugu ca Ethiopia rero mu Burundi nibyo hari ikindi warufite mu Burundi hari nikindi urabona ko Primus League iri mu kuba hasigaye nk'ukwezi kuko Primus League ihiganwa ry'i Burundi ritangure ubu rero nk'uko federation yari yarategetse imigwi yose iri mu cicaro ca mbere ko gutangura championnat bamanza kwipimisha hari umugwi watanguye kubishira mu ngiro uwo mugwi nawo ni Flambeau du Centre no mugwi wabaye wa kabiri muri Primus League mu mwaka turimo no mu gukomeye cyane gose oya ntuzosohoka kuko ntiwigeze utwara igikombe cy'umukuru w'igihugu ariko wabaye wa kabiri hasohoka ya mbere yatwaye Primus League ikaja muri Champions League ariko watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu niwe ajya muri Confederation ni nko mu Rwanda tweguretse ko igikombe bacita igikombe cy'amahoro yana cyane nta handi rero nta handi niba mu Burundi ari ibyo ngibyo tunyarukire mu baturanyi ni East Africa tukirimo muri Tanzania mu ikipe ya Yanga basezera akabuhariwe Haruna Niyonzima na cyane nk'imigwi yose tugomba
igomba gufata abarigenti babo kubasezera ku byiza baba barakoreye ikipe. Tugende turabe nk'uko Haruna Niyonzima uko Young Africa ibirori yamukoreye TK ni ibirori twohamagarira n'indi migwi ifashe igomba gufasha abigeze kuyikinira kandi bigeze kuyiha byose bari bafite. Kira nicyo bita kuba legendary. Haruna hariya izina raryubatse, hariya zakaye yakoza temeke nta wundi baririmba ni Haruna. Ariko Haruna tugende turabe Haruna n'umukinyi muri kikinjana yabaye umukinyi mwiza cyane gose muri Vodacom Premier League muri Tanzania. Wasi no muri Tanzania no mu Rwanda guhera mu ikipe ya Tinseri, guhera mu ikipe ya Rayon Sport ukajya muri APR aho yavuye yerekeza nyine muri Tanzania mu ikipe ya Young Africa. Haruna Niyonzima no mediateur udashidikanywaho ko ari mwiza cyane. Ya kumara imyaka 10 mu mugwi wa Young Africa bakamusezerera neza uko urumva ni icubahiro kuri Haruna Niyonzima. Ariko se Haruna Niyonzima kubona asezerewe muri Young Africa, urabona ko Haruna Niyonzima ashobora kuja mu wundi mugwi wa hehe canke asa n'ugomba gusezera nyene ivyo gukina. Ya nta wamenya kuko amakuru aravugwa ko ikipe ya Rayon Sport yabimwifuza, ariko ntabwo namakuru mbonye ahantu ko Rayon Sport yabayifuza Haruna Niyonzima. Haruna Niyonzima ku myaka ye ntabwo nzi ko ikipe ya Rayon Sport akakanya yifuza yabikeneye nk'umukino nka Haruna Niyonzima. Ya umugwi wa Rayon Sport kubona uwo bawibitse ko ugomba kwibuka ko Haruna Niyonzima yobizanye umukinyi mwiza cyane gose. Haruna Niyonzima arashaje. Igituma yobizanye TK reka ndakwereka igituma yobizanye umukinyi mwiza. Icambere machacyari Haruna Niyonzima abafise experience. Oya ibyo bya experience byararaye. Ariko Haruna Niyonzima uramuzi ngo uzi Haruna Niyonzima muzi muri 2003 ya 2003 urumva Amavubi ajya muri Kani. Amavubi ajya muri Kani yari umwana mutoya, nawe yari mu ikipe bavugaga ko bashaka kujyana ko yari muri Etenseri. Yari muri Etenseri bavuga ati hari muri Munasibo Abdu ariko arazamuka neza kuzamuka. Nawe icyo gihe nuko harimo abakongwe nawe yari kugenda. Icyo gihe muri Etenseri ndabyibuka yarakomeje aratera 2004 aratera 2005 2006 Rayon Sport biramujyanye. Ibaze rero umuntu wahereye 2003 akina kugeza uyu munsi tugiye kugera mu 2023. Narimo wowe urumva haraburi umwaka umwe ngo tugere muri 2023 kabiri imyaka 20. Imyaka 20 mu kibuga sibaki benshi bakunda kuba bafise ayo mahigwe kumara imyaka irenga 20 mu kibuga. Tugende turabe ni buraya naho tuvuga ngo bajya neza, hari benshi batakunda kuyicita iyo myaka TK. Ntibashobora. None se reka nkubwire izo za 2005 Barundi twari tutarabamenye. Barundi twabamenye za 2007 2009 niho bashayiningaga. Urabyibuka Runi yari agifite igihara bataramwogosha bataramushyiraho umusatsi. Ariko urabyibuka icyo gihe. Ariko Burundi ni umusaza yagiye gutoza, ubu nta gikina n'ibyo umupira nta byibuka, ni umutoza. Ngaho nyumvira nawe uwo mukinnyi wavuga ngo urashaka nk'ikipe ishaka igikombe nk'ikipe nka Rayon Sport, niba icyo bikora ashaka gukomeza gukina ikipe nka za Espoir zira kipe Etenseri yakuriyemo hariya. Oya ntabwo ndeka nkubwire, ntabwo wafata ikipe nka APR ikeneye igikombe, ikeneye umukinnyi ufite igihaha. Haruna byibura kereka ari nk'umuzamu buri umuzamu ni nagira imyaka 40 n'ingahe, ariko umuntu ukina hagati ni umuntu usaba igihaha, kuko aba asabwa kujya kuzana imipira. Abasabwa kujya kuzana imipira inyuma ayitambaza kuba imbere, apushinga abantu b'imbere bajya gutsinda ibitego, asabwa igihaha. Haruna rero akakanya icyo gihaha ntacyo gifite. TK hari ikintu tutemeranya ko ejo bundi Haruna Niyonzima yari muri AS Kigali. Ntiwamubonaga se? Benshi bavuga ngo arashaje. Yarakambakamba. Ariko nkubwije ukuri ukuntu Haruna Niyonzima yakinye. Ndakubwiye ko nta mediateur yarariho yaramusumbya Haruna. Kubona Young Africa isubira ikamuzana niko yari ibona ko ashoboye. Haruna Niyonzima
erega ubu tiko turavugana mu mupira w'amaguru harakonta na experience experience irakota ariko numva none ko numva Rayon Sport igomba imanukane master uramubona master ariko Haruna ari mu kibuga hajya ariko arakanga basati kintu kunuku ntubona ko Haruna ari cyo yofasha mu Rayon Sport ikindi naco TK Sport kereka aje kuba nk'uwungiriza yenda komando cyangwa akaba bakamuha kandi kazi ariko kuza gukina byo nibyo birashoboka kuko amakuru mfise bari bamubageje ati none ugiye guheba umupira iki ariko we yaravuze ati ndagomba kwiga ibyo kumenyereza ariko kwiga ibyo kumenyereza ndabona ko Rayon Sport yibitse ko Haruna kugaruka mu rugo equipe yamumenyekanishije ndabona ko byo bari vyiza kugira gufata ariko hari cyo yobafasha TK ariko yofasha Rayon Sport nkuje muri staff ya Rayon Sport cyangwa nk'umukinyi ariko kararaba imyaka Haruna ku myaka none wagira ngo iyo bagifite agatege yanga yari kuba yamusezeye ariko izisato okay n'urukundo abatanzania bakunda Haruna n'urukundo yanga imukunda ibyo yakoreye yanga wagira ngo yanga yari kupa kumureko ariko TK ubunyetse uko turavugana bwira umumediateur mwiza cyane gose w'u Rwanda asumbya Haruna izisato uko turavuga muri champion y'u Rwanda barahari benshi cyane barahari nyine kutamusumbya ntabwo nkubwiye ngo yenda abamurusha gukina cyangwa bagira gute ariko Haruna aho yahagarara urumva ahangaha reba nk'uriyu nani mwene wabo bamuhagira abangabo urumva jya ureba nk'uriya mwene wabo wundi ukina hanze ndamwibagiwe Jihad reba mwene wabo Jihad wowe urabona Jihad ikipe arimo naranabivuze no mu ikipe y'igihugu Haruna yarakwiye kuva mu ikipe y'igihugu agaha umwanya Jihad reba Jihad gihaha aracyafite igihaha ariko ashoboye twebwize mikoro ndishaka kuvangwa veho sinzi ko tuko turacumbikana nanjye niba ari igitekerezo cya Rayon Sport cyo kumugura ariko umuntu wese aba agomba kuvuga uko abyumva Haruna ntabwo ari abungubu ntabwo ari type ya Rayon Sport aka kanya Rayon Sport ikeneye umukinnyi uzayisubiza kuri Rayon Sport yahoze ari Rayon Sport ntabwo ikeneye umukinnyi nkaho runoza kurya amasazi ngwaho ne bagende barondere Cedric Amisi ko bashaka gutwara igikona ntabwo ntibabona ayo bamuhemba uzu urwego amafaranga Cedric Amisi yinjiza ubageze ku rwego rukomeye cyane gose Amisi Cedric nawe nyinzi zo mugarukako ejo bundi nabonaga hari Bujumbura ari gutembera mu modoka nshyashya yaguze avuga ati ntabwo nzongera kugenda muri Fortuna